Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga gala din atong tulumanon sa kahanginan, CUNA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Acab. Ano na po ko may higala, ikapila naman ni Kaadlaw. Pizza 7 na, no? Ay, disperas na, mahuman na yun may mga higala, no? Mahuman na yun may ani, no? Kutob karong adlaw, no? Day 4 na karong mga higala, no? Day 4, November 6, November 7 na mga higala, no? November 7, Thursday, no? Mao gihapon, no? Gani padayon gihapon kami sa amo ang mga kalihukan o ang amo gihapon nga retreat master mao si Father John Era, no? Father John Era, yan, no? 4 to 8 man may higala sa to pa pizza 7 naman ron, murag hapit-hapit na gini, di na ni madugay mga higala, no? Gani karong gabi day 4 naman no? Karong gabi doon na yung damayang socials na, no? From 7 to 8, no? So, pero parang ganina murag luya-luya na gamay tungod lagi kaya medyo tuloy kuana kini kadlaw sa amo ang pag-retreat, no? Ika-4 na kini kadlaw, day 4 na kini November 7 Hoybis, no? So muna nga padayon gyapon kita sa ato ang mga pagpalandong. Iampo mi ninyo ha, kay padayon may rin nga malando. Bueno, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon November 7, secondary sa atong listahan mao si Saint Didacus. Today we celebrate Saint Didacus. How many of us could be accused of being so generous with the poor that friends express concern about the depth of our charity? Most of us would probably be found innocent of such a charge if it were ever leveled against us. But today's saint didn't get off so easily. Didacus, or Diego, was born in Spain in 1400 and spent some time living as a hermit. After becoming a Franciscan brother, he developed a reputation for his heroic penances and legendary generosity toward the poor. He volunteered for the missions in the Canary Islands and worked there with great energy and success. In 1450, Didacus was sent to Rome to attend the canonization of St. Bernardine of Siena, a fellow Franciscan. Many of the friars attending the event became sick, and Didacus stayed for several months to nurse them back to health. Returning to Spain, Didacus pursued a life of contemplation full-time before his death in 1463. At his canonization in 1588, Didacus was praised for the holiness of his life and for his example. Didacus, no? Or kining Didacus mga higala, ang usa sa mga pangalan niya mao si San Diego. Ayan, no? San Diego Didacus, no? California. Sikat kay ining apelyido ka mga higala, no? Saint Didacus or San Diego de Alcala, no? Of course, ikachila kini siya na joined secular Franciscan nga nahimo kini siyang Franciscan brother. Kunya generous kay siya sa mga pobre. He joined the missions in the Canary Island. San Diego is named for the Franciscan who was canonized in 1588. Si Saint Didacus or Saint San Diego. Sa kining si Saint Didacus sa Latin, pero sa kinat sila San Diego de Alcala, no? Known for his holy life, no? So karong adlaw may gala hinumduman nato si San Didacus o si San Diego. Bueno, din nila ko kutob ha. Yung retreat man may dili kay ko palayo sa area kadin. Karon nagsiesta na ako mga igsuon, mga kaparian na mahuway-huway siya ako medalikyat sa ko tingog-tingog diri sa stasyon. Aron pagpadala kaninyo nga niya pa mi nagpadayon gyapon kami sa amuang bulo haton. Okay. Pero, din lang ko kutob ug daghang kayong salamat sa inyong pagpatalingog.